Tangaro din ni Rugi, papagayam, nga basa. Di ba kasalitaan ni Mildred nga napauluan? Dagiti, agkatugangan. Dear Manong Nemi, na kami suutak Manong Nemi, idiiyawat ni Rene nga asawak ti sweldo na nga kinsenas Manong. Ay, apa nagsinay ka, saka na kami suot. Sweldo, di mo makaragsakan nga awaten. Ha, Mildred? Ano ba, pasamak ka? Maulawak sa Mildred, ah. Kakaasya ka mangin anay. Dito sweldo, Rene. Kita, anak ko problema. Kaya manutay laing mat. Siyak, duwang anak, kaya datatang gininanang. Kawin. Bali, inim tayo amin. Inim nga ngiwat. Ay, nako, kaya. Yanay mo ata ng harod. Kaya ti sumula dati ti sweldo. Ti bakas dahawag. Kat nagalisto nga umasenso ta karuba tayo, Rene. Mana? Sino? Kat kami na natin nga balay. Kita am nga mina. Kat nakasilaw pa ta sango ta. Nasilaw pa ta side da. Nagpintas man. Oh, makita. Siya pa ti mga bagang nga nagpintas. Nabit pa yung napintaan. Yung para kanya. Ang may bagay data pinta. Iso nga para kanya. Saan nga napintas data nga balay. Madlagayam. Apang orod nga apalam. Umapala ka ta. Mapintaan ko mga balay tayo. Ay, Mildred. Kaya mapintaan ka saan ti may sa nga balay. No, kakasinurutan di kita aging balay. Naragsak da. Apay da problema yung kinanang? Ti katugangan? Awang problema yung katugangan kapag kasurutan kami. Hindi awang problema. Hindi nga datang. Ita problema yung kingkuana? Awan. Dahil ubing, ita problema katakwada? Awan, maglagayam. Basta laki di mangantayo, mamitlo ti may sangal daw. Hamo ngamin nga kitkitahin ta karuba tapnohan ka nga umapalo. Papi ko mamapalak. Papi ko mamapalak. Hori sa mong ibaga nga di ka nga umapal ka nga paglibakam nga umapal ka. Madlaw. Agananos ka ta, no, adan to ornong di kinsa nga napatag nga pintaan ti balay. Nakapimpin na siya talaga ti balay da. Oo. Sa may bagay tayo nga madi hangang bagay. Hangang may bagay. Na pintas pa iti alad da, napintaan sa nagpintas pa iti masetas da, sangot ti balay da. Di ba pinasa mo iti sangot ti balay tayo? Pagala ko mga pang papintas ko. Nakaagdadawat ti mula, ng isot imulak, tapno da, iso ko mat pag tinulungan nyo ang katugangan ang kininanang, no mapal kakarigiti ay masetas da bangir, kat papintasin nyo ti maset, ti sangot ti balay tayo, ah. Umatang kan tumangar ti mula. Awan ti amok agatangan ng mula. Sikat di ba kamong intireta? Pangalak nga ti gatang ko. Kat kakasya kamang ibadsit ti sueldom. Ay, Mildred, aya. Sa lutsutak man ka. No napintas ti sangot ti balay mo. Uri no saan kang naihangan na imasta si daem. Mapsug ka? Apin nga ti takaruba. Napintas lang nga doon ti balay da. Napintas pa ti sangot ti balay da. Na ornos pa ti panagdenada. Kitsikakin siya, sanga na ornos. Kasalita, agsinsinong bata. Buwan at agsapul kamit ngamin ti awan. Rene, ti awan ti sapulem, sanga ti adda. Nangartiket mo ita. Magpanunot ka kumamat ti pamuspusan ang tapno manayunan ti kwarta nga isted mo kanya. Tapno adda mat igatang nga rin ti pang extra nga magatang. Kas kumay ti panakapapintas ti balay tayo. Panakapapintas ti sangot ti balay tayo. Kata nangarot ka dadala ti sweldo. Gagangilak man nga empleyado iti apaktorya. Kata nangarot ti takaruba. Dangan na talalaki.
nga anak ni Gloria. Di ka man mo. Ay, Dennis. Di Dennis. Kada kinsenas nga gawid. Kada katapusan. Katuan. Katsyak. Rinabiat nga gawid. Di na pimpintas. Kadayon ta ka makita. Ngam ni nga Dennis. Mapanawan na ti asawa na ti dualawas. Maminsan mayundula nga kikita tayo ti makabulan. Datayo kat inal daw tayo nga kikita. Bigat kan trabi. Domingo. Sabado kin Domingo ag malmalim tayo nga kikinitak sa salita. Anya ito nung apalam. Hanak umapal. Kung naman dahitaan. Sige, sa atin na pagsalitaan dito. Ha? Hanggang upapapal nun yaman ti asenso ang makitkitam di karubam. Nagsalita kami kininanang manong ti katugangan. Nangig ko, ti panagsarita yo iti anak ko. Nga nirinig nga asawa. Kananat makunayong hardanang. Awan ambisyon, awan ambisyon na duman at anak ko nga asawa. Magbagabag kang kuha kat nga agsalukag. Tapno umasenso ti biyag. Para kang kuha kat umanayin kang kuha na ti gagangil lang asweldo na. Tanang, anat ba kunayo? Papintasan tayo ti samot ti balay tayo? Nanaskan kita, intay umutang ti pinta ta, pintaan tamat ti balay tayo. Ta umapal ka dabangi. Da kayo ang kayo umapal? Agpadpada tatirik na balasan ko. Agpadpada mat nagiti agama kakaslawan amudang pagpintasan ti biyag tayo. Agbangbang agnitatang mo ang umanay mat lang ti may gatang no aglakwak tinatang kasla para madlang kada kami. Agtitipon ti batibanga. Maramanan mi ti sweldo ni Rene. Kaya na maramanan nyo mati maapit ni tatang yung anateng. Hindi tabang kag. Agririn naman tayo. Ngayon na gusto lang ta. Nagagangila kasto nanang. Kasano nga masenso tayo? Kahit kumat nga mapintahan ti balay tayo nanang. Kahit kumat nga mapapintas ti samot ti balay tayo. Di mangaramid na ti pamuspusan. Nangig ti katugangak nga lalaki manunemi ti saritaan mi kininanang. Ay, na kayo nga dua. Baka mabit man lang. Apay, islaman la madita at ti panunot yun. Oy, inso. Apay kung mga madit panunot may agkatugangan. Pagyamanam kindi tagkasurutan kami. Agpadpada kami ti opinyon. Opinyon. Nga daan iti dagas nga apal. Ay, dagas ka dito umapal. Dakay ngamin nga agamakit, awapulos ti ambisyon nyo. Umanilayin kada kayo, ti kastilat ng biyag tayo. Yung bagata na ito manugang ko, nga ni Mildred, nga sawa ni Rene, nga anak ta. Amo na ti umapal, amo na ti may kalikagom. No kasano mo ti umasenso, ti asenso ti biyag tayo. Agpadpada kayo nga gama, sumartig kan. Agpadpada kami nga gama. Nasingpet kami mo ta. Singpet. Hindi yung among kalikagom, ti pa nag-asenso ti biyag. Yan pa natin kahit mo ti kastoy. At dan ti tinapintas ka balay. Napintas sa'yo, napintas ka rin ti balay. Napi ko mapintaan mo, takas na tabangin. Data nga kahit, umapal kayo, dakas nga apal data. Ano nga dakas nga apal? Inso ang dakas na apal. Tinagtulagan bing agbanuga, agkatugangan. Mang pamuspusan kami met no kasano nga pamintas ti balay tayo. No kasano nga pamintas iti sango ti balay tayo. Agtan nagnuka manong naming nga di kiti agasawa katugang iti agapa. No kontraen ni tatang ti katugang alalaki. Ti anyaman nga plano mi keninanang akatugang. Kadto kasta nga kami tagsasarita nga katugangan manong naming. Mano nga tayat, sweldo dahil dyan nga Dennis. Namin ti pagtrabahoan na nanan. Kasi lagi ganiti pagtagilakuan ti appliances. Baka matno ay hente. Wano
pag-deliver. Kaya kung na basta trabaho, ti appliances. Baka no, isuda na ng, ket adda commission da, no adda, may sales to kanda nga gumatang ka dagiti appliances. Tamalak si disweldo da, adda pa commission da. Kasta kumamat, kahit ko kini Rene, mangnamnaman at disweldo na, nga wala palo sideline na. Hinggan tumagin di sa lutsudan na, kini Gloria. Padasem tumat namin ati makiharuba. Noon nga tatanang nuduwata. Sige. Intan to inturbigat. Ta, amuan tanuan at sikreto na giti duwa. Tapos di kas nakituladan naman. Kasta nga rot ti plano ming agkatugangan manon nimi. Akit idi, tadalpasen ti trabaho mi. Ti bigat. Napanen ni tatang manunemi dita bangkag. Napamatan nagtrabaho manunemi ni Rene. Kat napamatan eskwela kiti duwangan na. Adamat idi ni Gloria manunemi ti sango ti balayda nga mga asikaso kada kiti masetas da. Napanggami Ay, napagabigat mo. Ay, Gloria eh. Ay, tagagayam na. Ken karuba. Ni timanugang ko. Ni Mildred. Ay, oo, Mildred. Dumanong kayo. Mabit lang tilokat ko ti gate. Siyempre kami manong nimi. Nakapinpintas. Dikit yung masetas mo, Glory. Napilang pagpalapsak ti oras, Mildred. No, malpas ko ti trabaho. Awanin na kita kakaduak, nagbasad na kita anak ko. Kaya ito tubrak. Mga asikaso ka na kita masetas. Nagpipintas na. Nakaururnos. Diyak pakit amo nga, dinagad na kita na dumang masetas dita. Nangal alam ka na kita. No, mapanak no ka ti open market, kada do at kita glakot ti masetas, kada no kursunadak, mangala, gumatangak. Adamat na kita gundaway nga siyak di agpatubo, mangbiyag. Nagmayat, di balayo. Glory. Anyakit nga tanang pimbilas man di taon na ganya. Kabarbaron sapit at TV yo. Ay, imuno na nga, nagatang di TV. Dakil, isot magusto na kita anak ko. No, dakil man tapagbuyaan da, flat screen. Kaya, imuno na ta TV. Sagbay nga napintahan, di balay mi. Dakil siguro ti sweldo nilakay mo. Gagani lang. Apay malaksid ti sweldo na. At akat pa commission na. The sideline na. Awan, sweldo lang. Kitsi ka. Ay, siyak. Adamat dakil maitulong ko no makatsambaak. Nanat uborang garot, kada ta kamalat unig ti balay. Mamano kamat na rumuan. Asakla mapan rumuar no mapanak makitransak. Ana basang ka basit nga business ko ti online selling. Nangro na kada kiti dagdaga. Dagdaga? Uy, nadakkel karot ma-commission ti daga. No milyon ti presyo ti daga. Baka milyon mo ti commission mo. Diyak pa napadasan ti nag-commission ni milyon. Half million na diyan. Hindi makachambaan. Ay nako. Dakkel ata half million. Nakakaapal kayo, Glory. Ore no, naset relasyon nyo ti asawam. Baka mat no, agbababae ti asawam. Haang nga maarami ni Dennis deta. Uno si kakit ko Naurnos kami nga sa kapamilya. Nabundukan niya ta asawa. Napunduhak mat kang kuhana. Amumat nga rin mabantayan ni Dennis. Mamindua mo ilang agawin iti makabulan. Kinsenas kang katapusan. Anya ta mo,
baka the chicks na. Anyat amom, baka din tundong dumting di kong daway kita hana kay itong nasangpatan. Hanto mo pasamak deta, Mildred. Ado nga minti kakasta kahit, Glory. Noong napintas ti trabaho ti may isang lalaki, at ang dumatan kong daway ng chicks, langro na kit guwapo ni Dennis. Ken napintas ka. Mga madno at dadagiti umar aribayan no ka. Di ka mailiw kat mamano ka kita kinilakay mo. Ado ka kakasta. Adot kakasta. Ngam saan na kakasjay. Ken saan mo takasjay ni Dennis. Mabiglang na mga saganak ti merienda tayo. Ay, saan na? Nakababain. Ingamin. Yan tan na Mildred. Pasensya ka na. Glory, no, adaman kita na ibagami nga pakasairam. Adada kita na ibagami nga sa mua kayat. Gagangin lang dito ti saritaan. Alalain kami. Sige. Agsubli kayo tumanin kung nakumangin. Umay ka talataan, no? Kayat yumanin ti umay. Hindi nakaruwar kaming manong. Patsyem man. Baka madno at mang sarsarong karamang kalkalong ito na ito nga babae. Hangata, Mildred. Tsak mo na. Ay, di mo lamo. Padasan na kita agsiim Datali kita marabutit ng agsiim. Ito kasto nga oras. Agmay sa ni Glory ta balayda. Kanya mo, baka no ada lumaktaw nga kumalad ka iti alad iti likod kad magnadya lalaki iti kusina. Makikita ang tupay, no? Mapaspasama ka na kawad iti taunag. Kad di screen mo di kiti tawa na. Naman pa'y alis to lang nga, sumagpat ka iti tawa, no tawa ti kawa. Pagsarkan dyan lalaki, ha? Sabagay, nanang, no siyak ti, doon nga lawas nga sang-sangpitan ni Rene, akit talaga mailiwak. Nagsapo lang ito yung bangkod-kudta na budo na lang. What? Adok kakasta ka. Kastamatan ken Dennis. Adamat katamat Mga apros ka damang kudkudkud ti budo ken kuha na sa jay pagtrabahuan na. Nga ta? Di dya kasera na kasera man. Awang nga tamat ti mapansad nga babae. Wano sa angkat at asangpatan nga babae. Ay po namlano na saya at parag kubadag. Ay po. Abay man na nagagsinay ka, may dir manugan. Diyak amo, no, na kasinsinay ko, may dir katugangan. Babamlat ta, sa mong apapala dita. Mapala ka kadakwada. Isoda nga, adararamidan da nga made. Dede nga Glory nga makikam-kamalala. Dede nga Dennis nga adamat kamalala na. Sa nga rubing umapal kadakwada, may dir manugang. Iso nga, mababla tayo daan. Kat datayo, dito anusan tayo na. Jesweldo ni Rene nga asawam. Anusan tayo naman na kita maapit ni tatang mo, di bangkag. Anang artirubeng nga ramidon ta. May dirmat katugangan. Kata, padasad na ba mula antimasetas dit sango. Pagalandang artimasetas. Di dapat gumatang. Nagkasti bagbagan ni Glory nga katangin na. Pala pangalan tang arti gatang ta. Unag pagatang ta ni Rene. Lalakit tawagak mga arti sawak ta ko. Ikalikagom ng tuman. Tinawagak nga ron ti asawak man ni misak bahay. Iti alas 5. Naibilin mo? Awan at matagasam dita nga aglako iti masetas. Ano ta problema nga masetas saya? Awan amok ka na kita masetas. Sika nga mabahay ti makamo. Awan nga gatang ko. Aya po aya. Kat noon ni gatang mo na kitin ka dumawatan So pagdawatak nga ron. Kita at masetas na. Kayat na nga ta. Aya po aya. Mildred, agbaling ka nga wais. Ano nga wais nga baga agtakawak kas dyan?
Anda madagat ket mabalid ng ipadawat. Tay sumingay da. Ta agpatubo ka. Agpadakkel ka, agpaadaw ka. Kasta. Kung nakamalunod danalis mo ka na kita, sikapin ang babae. Abay saan ka nga nagbasmasetas, di balayo? Idi agbalasitan ka agbalasang? Hangarod. Awan ti makunang masetas di balay bi. Kito na, ket napiyapay akin ni Glory. Taam mo na tagmasetas. Amo na tagmasetas sa mga papintas ti balay da. Sila mo li magbagang nalaling di nga Glory gamit ti siyak. Dan samot pa nagkursunadam king kuana. Dayta ka manin, dayta ka manin, dayta ka manin, dayta ka manin. Uno si kakaditi mang kalkalong king kuana ha, Rene? Ano ta kunam? Away. Bakit iti may isang arabi eh. Ket no nakaturog akton, bumangon ka, rumuar ka, mapangka, iti balay da nga Glory, at awan ti asawa na. Tas sa maglaad na ti kinsenas kin katapusan, ket no naimas tun ti turong na kiti anak ni Glory, ilukat nan tun jeri daw para keng ka. Ket ni, kas jay ton, ala, sakit mo, at nga kanunungam, ganda dayaw mo data nga Glory, gabot kabit mo. Among nagtakala ko ang tasidag ko, tinungpakan. Magkitam, maituro nagpagayang tungpakan, kabit mo, ipulong kayo ni Dennis, ipulong kayo. Nangig manong nemi ti katugangak da itangin pagbagak iti anak na. Madimad deta nga panggip mong aramidin iti anak ko. May dir manugang. Abay padbataksep. Nanang, pasensya kayo. Kadata kami ng kanunungan na kayo nga Glory. Sino kumatisan nga makapungtot? Kasano nga kanunungan ng ibagbaga. Kahit napiyapi kay ni Glory, ita mo ng panunutin, numayanyat may panggip iti parang papintas ti balay, adananis na may panggip kadag iti mulmula ko na. Siyak saan? Siyak awan ti mo. Tayo nanugot mo met, nga saan ka nagbasmaseta saan? Katapi nga rin nagbaliнаkas dyan, nagtumpalan salita nyo ti anak ko. Hapi nga ibang mga kamalala ng Glory. Hoy, hanggang kas na ti anak ko. Ninanang met, may dirma katugangan. Rumag ka na nga ha? Katagkadwata. Agpadpadat at irik na. Hamong nga patpataksin dyan ako Hamong nga patpataksin. Kasto nga rin na awan ti aramid dyan akyo. Ngayong pagbalinhan ta. Nga ada aramid dan. Tapos ti kastakit madadael ti relasyon di kiti dua. Hana? O mayat kahit ko na. Pacheck nga maaramid day da ni Rene. Ngayong pagbalinhan ta. Nga ada relasyon da. Tapos di kasta, kita agapa, da Dennis kini Glory, mariribok ti biyag da. Walang sangat ti anak ko at ipagbagam. Kamang adatakas nga namidin ni Dennis ti anak ko. Mati kakawad to nga tamat nana. Nakaiman. Awan to nga tamat dakas nga namidin da. Hanta nga, kasto nga nga bagatan. Adda lalaki na. Kunata. Ngim santang ibagbaga nga, no asin no data. Sige, mayatak, ngim no ibaga nga itudom ti anak ko, nga isot ti aking kabit kini Glory. Madi mataksan ti anak ko, agdapat ano kas pagalikan, hanta agkadon o kasta. Sige nanang, sige, maawatan kayo. Okay, kasto nga latang din. Ibaga ta, pagparangan ta nga dalalaki ni Glory. Nga santang ibagbaga no asin no, mata umat amuta. O mayat ka? O sige, basta sa mong ramraman ti anak ko. Isakit ko at anak ko. Alawan na nang maawatan kayo. Maidir katugang. Iti may isang malem anong naming nga nasapa nga si Mangpet ni Dennis. Makikita mi kininanang manong. Apo, nanang, kinaman. Ano na kitay? Kat napipintas nga, orkidya. Apo, puraw ken violet. Insang pet ni Dennis. Agad baka no order ni Glory. Hindi adadamanin nga pumintas sangot di balay da. Tadapin orkidya. O po. Nakakaapal da ka talaga. Huwag nga ron na ng... Dahil diya kami nga rin O, di manin anak ko abay. Paghatak mo't kang kuhanat
Napipintas nga masetas. Awang ka naman ta muna. Ngayon mapingadaan mo ni Dennis. Kita ang bilin nga tamot ni Glory. Ang mga tamot ni Dennis, tibang katangan na kanagita. So nga kimatang. Inta kita saludsud Masumbatan ko mga rod kita saludsudan no nga santa nga mismo nga saludsudan nga nakwada. Nagkuyog kami manen nga katugangan manong nimi. Tadapay laing da Dennis kini Glory iti hardin. Te plus tar da nga rod iti orchids. Apo na pintas na nagitang orchid dyan. Dennis and Glory. Andaman nga na pintas ni hardin nyo. Apaw. Kaslahan kayo maumang amang papapintas dumanong kayo karuba. Ni Dennis na ng ilukatigate panong nimi. Isak ni nanam nga si Ma. Dito nga tayo manugang ko nga ni Mildred. Amok nga Mildred tinagan na nana. Italang amok nga si Ma tinagan nyo. Tugaw kayo, tadamot mabalik pagtugaw dito hardin. Ay, nangalam ka na kita. Barok, nagpipindas man. At ang amin ka katrabahuak nga at asawa na nga tatarakin ti orchids. Napanak nagpasyari di balay da, kaya lagang nga nakapipintas. Nalaing nga agpatakil ti orchidya na di asawa di katrabahuak na na. Kaya intawag kumot akin ni Mildred, ni Glory, no kayat na. Kita pinicture ko sa kunsen yung video kang kuha na gumatang ka so amin dahit ako na gabuta gamakakwarta kan mabaling ko ba't ngutangin so inyabid ko kaya nagpintasan nakapinpinas nga talaga balayo aglawlaw Dennis ken nagwapo ka. Kinunak manong naming saan ko analwadan ng imbaga. Thank you, Mildred. Napintas pa iti asawa. Ang mamintwa ka mo't lang sumangpet, iti makabulan. Hindi ka kang kanayon nga mawaw, ti asawa. Ay na, nung siya nga sangsangpatan ni Rene, iti duwang alawas. Sos, mawawa ka mawawa. Kit si Kamet, Dennis. No, adda ka siya di pagtrabaho am di pagkasaraam. Kakadimat lang maililiw kini Glory. Adamat cellphone. Akala alis naman ti komunikasyon na. Kasi lang lang, agdadan naman lang video call ako, makikita ti asawa, makikita ka makasalitak di kita anak ko. May video na ti balay mi, ti onag ti balay mi. Umanahin dito nga mga pibitiliw ko. Wari no saan kong umaarakop ida. Basta lakit makita kita. Awang ka di mati-chicks mo sa jay, Dennis. Nanasima, masama. Na dakis data. Kit kabayatan nga awang ka. Awan nga tati mangkalkalong mat ka ni Glory. Narugit ti panunot siyo. So mabalin yun sa makitin ti pumanaw, nana, Mildred. Ay, agsalsaludsod kami lang. Apay dagis nagsaludsod. Awang matilintag nga mangibagang nga maiparit nagsaludsod. At ka di. Depende di klase ti saludsod, nana. Kasi lapagbalbalin ninyo mat nga saan nga na siya at relasyon niya. Alaw may dir manugang. Kat madin samat din ti turong tila angin. Sige rin nanan. Intan, pasensya kayo andaman man din nga nangiglo kata kami. Kast ko na ni nanang agsalsaludsud kam lang. Inisumangpet kami dito balay manong nemi. At dagayam men ni tatang. Ay, dagay nga katugangan. Umagsadig kayo man dito.
Napay manin inso. Nagkapot yun. Nakita mo sa amin ka nagkapukam dita. Tiket panag. Apay, kasla natay makagura na kita kasawa. Lang makagura ng bagbakam inso. Wala sa madlaw ba't tilangada. Apay, anyat na napanyo yung bagbagaya. Insohan ka nagsaludsod pa ay. Basta napan ka man nakikaruba. Apay niya di bagbagayo at kasla agbalo ti impression ti rupa na kita kasawa. Nakaragagsak na magsasalita kata kayo, kalpasan na kasi tilangada. At na ibagayo nga mading. Ha? Ano mga Mildred? Hoy, Insa. Nang Insa, sima ko naman. Gabuta sikat Inso. Gabuta Insot naga mo. Insamat ang kanya. Hoy, Mildred, sikat pagsalsalod suda. Tatang, hamad nga dakas ti na sinaludsod mi. Ano sinaludsod yun? No, kasanulaingin ati kaadot kwartada ta nakaalis tong pimintas ti biyagda, balayda ti kuwada. Sa sinalutsod namin ni Nanang, o baka no adda mo chicks mo ijay pagtrabahoan ko na ni Nanang. Nagloko kasi ka, sima. Sana yun sa runo, baka ni Glory kat adamang kalkalungin kuha na ko na. Ay, loko kayo. Sinalsalutsod yun na kita. Baka, dikit kahit sa kasawan. Pagkat atapan nyo ti madi, dikit ang kasawa. Ay, nagdagas kit ugali yung katugangan na niya. Ay, po, di yung mapanunot nga madi tinaramid yo. Isumad lakas dyan, impression dikit ang kasawa. At mapanyumatan padpadaksan nila. Hanga pa magpadakas dyan baga, may inso, agsalsalutsod kam lang. Dahil dyan nga salutsod, kat panangipapan. Pananghusga. Iya po, babawi kayo ito, tikas ito yung raramitin nyo. Iya po, kaputi dagas nga apal nyo, katilad nga mapampanunot nyo. Di ko mapagbalin nga karit kada kayo dahita. Papintasin nyo, matatibalay tayo. No masetas, di nga agmula kayo ba't masetas. Nagtungpalan na manon nimi nga di kiti ag-asawa nga katugang itagapapan. Juan, pinanawag lang tayo da. Makamo kayo. Kinunak manong nemi, kaputa talagang madia talaga tirik na. No apeng amin nga nakakaruba kami tikas kada Dennis Kenny Glory. No apeng amin. Saan ko alibaken manong nemi nga talagang agbaling nga dakas nga apal ti mapaspasamak. Kat saan kami ngagkontra nga rod iti katugangak nga babae. Nirdekat agkatunusan kami. Nga agpampanunot manong nemi no anya trumbe nga ramidan mitat no. Dati apalan mi nga napintas nga balay, apalan mi nga napintas nga relasyon di kita gasawa kat madadail ko man. Kaslaragsak mi nga agapan to di kiti dua. Kaslaragsak mi nga taon ako, agsina di kiti dua. Kaslaragsak mi no, adan to pagapaan da, adan to pagsagabaan da. Kat no sumangpet ni Rene nga sawak manong Rene, ang kita ka mo tinapimpitas ka trabaho. Nga ka direto hanggang map-map ano takal matiswaldo ka? May budget mo mat. Ngayon kahit kung adda ko mamat extra nga kwarta, nga para ka naging na dumaga sa pulan. Mapapintas ko mamat dito balay. Adda ko mamat may gatan ko nga adong nga masetas dita, nga maipan dito yung sangot ibalay. Kasi bagbagam kat maparag agdadawat ng sakpelat mang padakil, mang paado. Dagos ko man nga sa nga bagun nga masetas nga na agsabsabongan nga may display dito sango. Kasi kahit ko, instant tumad ngamin ka mo. Apa instant nga rin nga napasamak kasi nga pindas dito hardin na Glory. Ininot naman nga pinaadwa. Apa dagos ka din nga adwa. Dagos ka din pintas. Iya po, ako mo sa baling araramidon dito balay kahit nagpatpada kayo lang kinanang. Di kita panagpada yung katugangan. Hanggang man agap-apa,
Hangin magpadpada kayo nga madi, ti panunot na. Dati di bagbaga ni tatang no kakanyak, ipulpulong na kayo. So, padpada kayo ba't nga agama? Si mawat ni Nanang Manong, tabig lang yung masabit. Abay, adi mo kaya't ngagkatunusan kami ngagkatugangan, iti asawam, itinto da dita, bangbagil ka na dumagagat handag kasurot ang ngagkatugangan, agap-apa da kami hanggang mag-apa, wala nang, hanggang agap-apa ng tapanunot yung agpadpada kayo nga, agmanghus-husga ti pada yung nga tao. Agpadpada ko nga agpampanunot nga mangdadahil ti biyag ti pada yung nga tao. Nga kasta, wala gumult kayo. Ti kayat ko rin eh. O masinso kumamitan ti biyag tayo. Katumulong ka kami na. Anong ti may tulong mo? Dayta. Awan ti maitulong mo. Napiya kini Glory, tatakal ti maitulong na kini Dennis. Apa mom? Ada komunikasyon nyo kini Glory? Oo, okay dam. Nagkalisto agurit man tapanut mo. Apa nga mom? Kat matamdamag ko. Ada man ti gundaway nga makapagsalita kami kini Dennis. Kasi ka, hanggang nagsaludsod? Hamo sinaludsod? Noan niya ti aramiden ni Glory? Malagsi iti panagtagibalay na? Ken panangasikaso na ti hardinda. Imposible nga sa mo dinamag. Dito nga kinatuntun mo. Baga na nga, da online selling na. Oh, makidam. Nga, aglaklako ka no ti daga. Oh, makidam, daga. Amo no makatamba ka ti kasta nga aramid. Baka milyon ti komisyon mo. Baka nalimad nga milyonarya. Kada milyonaryo ti karuba tayo. Hadali ipadpadlaw. Kasta ko mga ati, biyag tayo rin eh. Tumulong ka. Anong orti mabaling kong itulong, deta? Panagtaraken pa iti masetas, kit awampayin amom. Di ad-adda nga talaga. Ngawan maitulong mo. O, makinam. Hangkan nga umapapal no talaga hindi mo kabailan. Pagbalinin ko mga karit data. Kapag saan mo kasarita ni Glory, tinasiyat. Nga isurunak mamat, karuba, noon trumbang aramidag. Tapno di kas takit, adamat may tulong ko, iti asawa ko naman. Di na pimpitas nang patulong ka. Ngayon tayo, mangpampanunod ka, tipang padpadagas mo kadakwada. Iya po, aya. Nutaan yung isardeng tikas ito nga aramidan nyo, takay nga katugangan. Agbabawi ka ito. Ngayon kasla sa anak nga dumngag iti asawak man. Nanaroon ano kasta nga ag second demotion ti katugangat na babae. Ano nga tataramitan taranang? May panggaptaan niya. Medyo bagbaga ni Rene nga mapandag na dawat ti mula sa agpa-aduta, agmulat. At kanumot na kita madaw-dawat nga masingay sa tanto mga lamot timbalita nga paghimulaan. Narigat. Pangalanta nga rod ti kwa, paging kabilanta. Igatang ta maseteriya. Nadumot na kita disposable nga tita nga galon kada buti ti danom nanang. Mabalin sakit nga paghimulaan. Babang ka pa lagdadawat iti kwa, agpinot ka na kita kita galon nagyan pagbagiyanan ka digiti ko danom bueno saan kita pinta nga may sa galon babalin samat na nga niya ay di ko makayat ko agad dagos nga addan kung kasuri sakmet nagsulit na ito mapangkabalag mulmula sibsibugam abunuam sa babaybayag sa tuwag sabong. Awag ka may sananang, awan naalits ko, kasta. Diyak din nagbasmasetas, hindi ubinga, kada balasita nga, kada balasan. Ay. Kaslasangag sardin tirik na kimpanurot ko nanang. No maminsan, kadyak pekit kayatan nga talyawon, leta nga balay, adadala nga umapalag, adadala nga murot na panunot ko. Lore, isak mo ta. Nakaasawak mat kami tikas kinitatang mo nga. Awang pulos ka mo ng asensuan. Kito na, panagkadwadagit nga gamaa, ti asawak, nga anak yo.
Umanila taking kuwanan, ti addaking kuwana. Ay, po. Adda nga mi kakasta nga ugalit tao ket. Mapnagdan, ti adda kadakwada. Nga dita panunutan nga masapul ko mga manayunan ko ma. Napi kumamot na uwan ti makita nga apalan. Manen, apal, manen. Di ka kumit kita din. Kamu pang panunutan. Basta mapnek kalatan nga kasyat, kasto iti biyag tayo na mga raw. Aging ka manong naming iti may sa nga bigat at dabag kong nga nagkarga ka rin iti materyales. Ano man tayo ito? Napinas lang rin di balayda, nadapala pa obrada. Nikit materyales di ganyan Napang kami manin ang katugangan. Hindi makadiskargadan. Glore! Ay, nanasima. Hindi kita, di kayo matagsardeng nga abang patpapintas sa mapapapintas di balaya. Kahit di ko mga ma-extensionan, nana. Extension. Uy, tayo mapalawa. Di ba ganit amyanan? Mangikabig lang ba iti 2 kwarto? Ato man ti kwarto balayo Kuha kami nanang, umay bakasyon iti naganak kanyakin kakapsat ko. Dito kita awang pagyananda. Kita kang kanayon takat kumangarod ng umay. Pasari mamindua nga ng umay ti makatawin. Nailit man ti balay mi no, dasang ilimi. Ay sus, po di kayo man la sumardengan nga magpapapintas, magpapaasenso ti biyagyo, ti balay yo. Gagangay na tanana. Mildred. Abay, dakilayat sweldo nila kayo mo. Gagangi lang. Kinapayak, makacamchamba ka kada iti panaglakom ti daga. Damat ba shit? Baka mo't no, adda sa baling trabaho ti asawang. Data kayo manin. Agi pa bang kayo manin ti sa bali. Diyo mo, takay tagbasbasol kinahapon Diyos. No, husgahan nyo ti patayo nga tao. Ano ko mati bagayo nga sa baling nga trabaho ti asawa. Kit, agda isuna iti agpaglakwan ti appliances, saan? Anya mo, amangan no agi-deliver that appliance nga gatang, adamat ipasurot na nga siya po. Magbalinin nyo pa yung drug pusher ti asawa. Anya mo, basta kita, alis to ibabak nang. Bueno, saan? At damang mangtid ka nga baknang nga lalaki. Baka no, at businessman nga karelasyon mo. Baka no, mabaling ka din nga pumanaw kayo. Ay agsalsalutsud kaming matat salutsud yun. No, mapnuanak tigas ito nga raramidin nyo, da kayong nagkatugangan. Ibarangay kayo. O napapulis kayo. Na, anya ko matibasol mi, magpatakas kayo. No? Umay kan, Mildred, umay kan. Sa wali manin turong ti angin. Nagawit kami matmanin nung naimikit inungtan na kami manin di tatang. Namanin tinapan nyo kinuwa dita. Aya po, aya. Di ka ganti sumardeng kagkatuwangan, ha? Ay, susa po, aya. Ngakim kayo tulang kantan, ito naladawan ti amin. Anang manin tinapan nyo yung bagbaga. Nakita kat nga nagpungtot ni ti rupa ni Glory itay. E bigla kayo matapimanawan. Nagsalsalutsot kami laing lakay. Ta makikita mat na kita man. Nagsangbat ti materyales. Extensyonan da kano ti balayda. 2 kano a kwarto ti pataudan da. Kita kayong kortada. Ken masapul nga pataklan da ti balayda. Kada singiro, umay nga agyan, kasyay. Mailitan da kano na da sumarong karkadakwada. Kaya man nagayam. Ang muda nga ipamuspusan, ti talaga kasapulan. Nga mga pa, di man nila sumardengan, ti asensuda, tatang. Aya po, kaya nangarot ka isot ni itad ni Apo Diyos nga kasat, blessings kadakwada, tanasya, ti aramida. Idinto da kayo nga katugwangan, saan nga nasaya, tararamidan nyo. Aging ka manong nami nga idi tadaag trabaho.
Nakakaapal nga talaga, nanang. Di ka nga min kubit kita na. No, malpas da ti dua a kwarto di, adadaman nga taktakil di balay da. No muna ta, amin sa kwarto ko da aircon na. Nanang na kwa, natataramidan da. Agpanunot ka, nanang, panunot ka. Taan namin ti panggap mo, aya. Masabo lang ako. Saan nga rumbay nga, datay lang ti, problema. Namin ti problema, aya, may dir manugang. Problema nga ron ti kaawan ti asenso ti biyag tayo, nanang. Idinto ti karuba tayo kat asenso lang asenso. Taan nga ron ti kayat mo ita. Maasenso mo ti biyag tayo. Ngam awamat ti mabalin tayo. At aging kamal at kasya nga trabaho ti asawa, ken trabaho ti asawa yo. Hindi naman amo panunutan ti panagasenso. Nagnamadlatan ti antakatakwada. Abi nga di tabangir. Asenso da nga asenso. Saan ka di nga rumbay nga madadail da. Tapos nyo kasi sandang umasenso. Kaya saan nga ti panangdadail ta. So nga kunak na nang agpanunot ta nga doa. Anong serbi nang agkanunong ta nga katugangan no saan ta panunot. Lalaingam tagpanunot nanang. Talalaingak mo. Aging ka nakapanunot takmanong. Sa ko yung bagay ti katugangag. Mayat. 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 Kanunungan nyo nanang. Uy, kanunungan. Mapangka mangikabil iti tsinelas, ti lalaki, di batog ti tawa, nga kwarto di kita agasawa. Kalpasan na. Mayat. Sige nanang, aramidag tureta, sakbay iti kinsenas, nga panagawid ni Dennis. Kasta nga rod tinaramid ko manon nemi. Rabii nga inaramid ko. Kalpasan na, agad sigurado data. Iti sumangpit ti asawak manon nemi, kada sapsapunan na. Ti sinelas ko. Ana? Ti sinelas ko dito, Kiday, di mo amat pag-disdiswam. Alaman. Kabay lamat ti mamamangala. Amo, Mildred, iliwag lang ano sumangpetak. Dito chinelas mo. Dito pagsukatan. Aramid din madeta idi. Ngam saan ba't itan? No. Tapi ako mamad at asenso. Na marami na. Taka man na yan. Susapo. Alam kita sarin. Nanang, kita sar kayo ng mga tayo. Mabisin ako. Mabisin pa rin kinubing. Kabigatan na manunemi. Nadlaw ko nga si Mangpet manunemi ni Dennis. Domingo na hindi manunemi kat samad ganapan nagtrabaho ti asawa. Ay ka manunemi nasapsapulan ti asawa ti chinelas na. Chinelas mo hindi pa narabi chinelas. Adamad tanggat data na Haan nga dahil ti sapsapulat nga chinelas. Dati chinelas ko di tarwar. Di ba? Amamot ka sana kung nagsasapatos nung di ka chinelas na agapoy ti trabaho. Siya ko iba din ako di tarwar. Nangipanam. Ano tamok? Sikaan nangipanam ti chinelas mo? Iya po. Hindi manong name taadaplugan ti pulis nga napan iti balay the glory. Nanang, makan. Abay, at pulis nga napan iti balay da. Apay nga tata pulis. Kita man no. Ada pala di chinelas nga. Impang ko di batok ti tao ti balay da. Kanang ipang ka talaga aya. Kat imang ka talaga mapanak mangipan iti chinelas ti lalaki. Da batok ti ba kwarto. Da Dennis ken ni Glory ko na. Kat inahala lang ata na.
Sa danangayab ti pulis. Mo ko. Dahil di nga tsinelas inatap da nga simbrek iti balay da. Kat, ang kuray kayo. Abi nga pulis. Saan ka diti amo agit? Nakita ta kuman da nga tsinelas. Nakita kuman ni Dennis da nga tsinelas. Kat imbaga na nga tsinelas ti lalaki. Ti kabit asawa na. Di ba't kastak kayo ito pagparwaran? Idin to tanakitak manong nemi nga napanid ni Rene iti karuba. Ay, ni Rene. Ape, mapan makibiyang sadya ni Rene. Kaya mapamit umus oso Mapamit makidamag Datakid di mapataman makidawag. Saan nanang? Saan? Dito ita. No, di mo kahit di siyak di mapan. Napangarod ni nanang manong nemi kay idikuhan. Tiliwan mo ten, nagiti pulis ti asawak. Le, habang tinila damat di. Hinila na Ano taramide? Kasano nga may salakan ko ti anak ko? Kasano nga may salakan ko ti anak ko ti asawak? Diyos ko, tiniliw damat ten ni Rene. Ay, awang basol ti asawak, kawan. Hindi, tas taon iti panagdardaras ni nanang imay. Hoy! Manugang ko nga. Ano tinaramid mo? Anong inaramid nga magbagayo nanan? Niya tinilimutan ni Rene nga anak ko. Dinamag yung Kasano nga nakatagal nun ti sinelas ni Rene, di batok ti tawa, ti kwarto, da glory kini Dennis. Kasano ka? Nanang, sikat ti dangipan. Nga di sinelas na timpa mo. Nga di sinelas na. Kinaumat ti makitak na sa balang nga sinelas na. Saan nga sinelas ti asawa ti anak niyo? Ay! Sikat ibang pabalod ti anak ko. Oo, alay ko nanang. Ang tagapungutan na kasta. Ang tagapungutan. Nanang, di tamat ang kadwaya. Ang kadwata. Wala nga mapinramaraman mo ti anak ko. Imagakmat kang mangalak at sa balang nga sinelas. Nga di sinelas ti anak ko. Apay! Kinapay ngamin nga. Inanugot ni Rene. Nga sinelas na jay. Apay ngamin nga inanugot na. Ako sinelas ko anak ko kasano nga ron ka dinamat amo nga kasi tinaramid mo. Malasin na sapsapulan at sinelas na sangga de. Nakita na nga oy sinelas ko detak. Isunti tinilaw na tayo na damat kami sinelas na timpam mo. Anay ko na nga paibalod mo, pinaibalod mo, ti anak ko, pinaibalod mo. Anay ko. Manong nemi napan ti katugangak nga babae iti presinto. Mapan na kano ibaga ti pudno manong nemi. Di kayat nga sawen nga siyak ti tiliwan di ti pulis. Diyan kayat ti may balod. Diyan kayat. Iti sumangpeten manong nemi nagiti agina. Lagi tutak manong nemi itong paanak na asawa. Pakalay! Rene, pakawalan na. Anay ko. Papatayan ka! Nanang, tulungan na. Anawain niyo, anak niyo, anawain niyo. Pakawalan na, Rene, pakawalan na ko. Tikat pa nagpadayog at katugangan. Pauna yan? Nagpatpada kayo? Nagtulag kayo? Sige, men. Ay, nagtulag kami ngagpaiso anak nim Jack. Jack, amo nga na di sinelas mo tinapan na impan. Oo na kayo. Babangga, ikaisuko ti bagim kadigiti pulis. Siyak? Abay, kinimpas nga siyak ti darumda. Siya na ti darumda. Gagputay na nugot nga ron ni nanang. Noan niya ti plano yo. Da kayo, iti may balot, ay hanyak. Ako ng mga sinelas mo ti pan na. Nga nagpadpada kayo, ang tulag.
Jaket may balod. Rene, jaket may balod. Kaya, tulungan na kami kininanang mo. Hoy, sikalat mambalod. Sikalat mambalod. Anak kinarawan. Dinakitan kaya't nga kanunungan nanang. Siyak lang di kahit yung mabalod. Dapat sikat aking panunot amin di kita. Sikat ng sigasi kaya. Hindi gawain. Sikat aking panunot. Ngam imbilin ti asawak manong nemi. Nga mapanak agparintuming ti sangwanan di kita agasawa nga Dennis ken Glory. Tapno saan da nga ituloy ti darum kontra kanyak. Siyak nga rod ti mga aramid iti pagriryanda. Siyak nga rod ti mang padpadakis kadakuan. Pinabengbeng ko nga rod ti rupak manong nemi nga napan. Nagtugtugak. Nangalak ti batuang tugtug ko ti gate. Rimwar di kita agasawa manong. Ngam sandang ilukat ti gate. Anya ti masapol mo. Umayak kumang paring tumeng agpagpakaasing agpakawan ka na kayo, Dennis, Glory. Pangaasyo, saan nyo lang kumangipat patuloy ti reklamo yo kontra kanya. Inlukat na ti gate manong nimi pinastrek na. Sumrek ka. Agyaman na, Dennis, Glory. Dito itilatan. Agtugaw ka. Pakawanan da kami kininalang ko. Da kami nga katugangan. Dagidilangin pa nagsalsaludsudyo kada kami na ay ading ko Mildred. Kat talaga nga, nakadakdakas ti panunod yun. Pagat-atapan dak nga da babaik, pagat-atapan nyo nga da mangkalkalong iti asawa, pagat-atapan nyo nga da illegal nga trabaho. Awan, nadalus ti konsensyami nga asawa. Awan ti madingar aramidan mi. Nga dadati ka po na nuapay nga pampaboran na kami ni Apo Diyos. Nagbaling kami nga na siya ti padamay nga tao. Siyempre, no adaan kami, manpanunod kami matiti pa ti pamayan mi tapno adad nga pabintas ti biyag mi, ti balay mi, maisagana ti laran niya kamasakbayan na kitanak mi. Nga madakay mat dita nga, umapapal, dakas nga apal. Nga kayat yun lang saan nga umasenso ti biyag, ti padayo nga tao, padaksen nyo. Kayat da kami nga pagapain. Nangipang kayo, iti chinelas, iti batog ti tawa ti kwarto mi, sa dinadaelyo, ti screen ti tawa. Siyempre, nagatap kami Nga da nakasimrek kada ka, da simrek, kung saan kat, no anyan ti panggap, pulis ti ninamang mi. Ti makadakes, Mildred. Di mo na inusar ti panunot mo. Diyamat chineras nila kayo mo ti pam. Tapagat atapay mga da relasyon da Glory kan ti asama man. Ngabot adamit komunikasyon mi, kinilakay mo. Kahit mamamuan no at mapaspasamak ka na kami. No kasanong umasenso kami. Apit ti chinelas nilakay mo, timpa mo. Siyempre sa pulo nilakay mo at chinelas na. Nakita na nga, adamang igam chinelas ko deta ko na. Pakawanin ta. No pa makawan ti daw dawatem, awan problema. Tamo mi ti mamakawan. Ngayon, di mo ka di may kari sa mundolitan. Ikari ka na kayo. Awan tun ti tagas sa panggip ko ka na kayo. Di mo kat kumagayaman ti asawak ta itad na kayong ka ti sikreto. No kasano ti
Aramiden ti maysa nga asawa tapno matulungan na ti asawa na. Kasta ko mamatirantak ng mabaina. Takasta mo ti bagbaga ni Rene. O ni tatang agpatulungak datay agpasuro ak kuma. Ngem sa bali mati aramidak imbas nga agpasuro ak mangdadailak met. Isu nga alawan ang nugutak dakas kami nga agkatugangan. Sa minton nga raramiden. Sa minton nga ulitin. Sa Anton, Dennis, Glory, sa Anton. Yung maglagi din manong name ito nagbaling nga talaga nga na siya at di kita agasawa tas adan nga patuloy pa iti reklamo. Kada kami nga katugangan manong name saan mi inulit pa iti nagpanunot iti dakes kontra kada kita apalan mi akaruba. Nagsingad ti Rick na titong galmay sa kada kami kini Glory kat sinuruan nak manong no kasanot ag negosyo. Sinuruan nak manong nemi no kasano iti agmula mangpado mangpapintas ti masetas. Gabotayin suro nak agit na pintas mo ti samot ti balay mi manong. Gabotayin suro nak nga makapag matulong ti asawak manong nemi tapno rigasta kat manayunan ti may gamim mi akwarta. Alakit nagyamyaman akta makasales to kakmet manong. Imbes ko magpampanunot kami kininanang ti magpanangdadael mi ti padami nga tao ngem ti panunutan min ket no kaso nga makapag-sales talk kami. Iso nga napintahan met laeng napintahan met manong name ti balay mi ket saan kami numampay saan kami nga numampay napinpintas lahat ti balay da Glory ket digiti hardinda ngem ta kami ngem at least ada nagbalbaliwan ti biag mi. Ada nagbalbaliwan ti kasasaad ti biag mi. Manong nemi. Simingpet kami pa yan nga katugangan. Kabota awalin ti dakas sa pampanunutan mi kontra iti padami nga tao. Dahito nga rot ti pagkasalitak manong kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga inak insen king ka ti detalyena. Ket sabi ko manong nemi ta adda na ibatik mat nga adal pagsarmingan ti bihag ken adda kita nakarelate kaditoy nga istorya napudpud no napasama kanya tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Mildred. Thank you mat king Mildred akit na siya ta nagbalbalyo katugangan.